Jongi ki atli sang balang ka jongka West Kasil ka Western Youth Federation bat ka West Kasil Student Union. Iwan ni ban penpau ka jing smukhia bat ka jing snow bomla pediang hakabang yo snow ka statement ng ba chairman jongka managing committee jongka MECL ya ka ba ulapan bena ba ya mataan penjensur no ya ka load shedding but ya kani ga jing penjensur ke jongki gelong ba hagi jakasor kum ka shillong ka jowai bat ka tura kin aino tang argenta ka load shedding kat bai ki wi district bat kin penne hadusan genta tingi snow ba kani nimda snow ya hap ngimla pan pediang namar ba balai ba kat kum ke jing i bat ki jing tip ke jing i ba katam kalau sedang dap bat balai ba mentangi dang penne kini load shedding balada ai load shedding ru kan gambha ban le renti lah baro namar mentala ar banai lai banai pajba kila syam jenjar kam tam ngini ka dong ka thang ke jongi bun ki khon samla ki batrei kamla jong ki ba penon kam ki kor ki bor ki ba penon kam ki kalai kila syak takjur bat kam tam ki ba sim na karam ke sya kani kalong ke ek ba pendudong ya ki bat ke sim jing ki ba kin siu ki ram ki sya te kalong ke ek ba penengok ru aku kaliang ba lada ipene gini load shedding dagisan menri gunta hagini ipor belada menri ga bilai pat kadang nek kemju kamdon kunu jing per ti lada le de ben le renti de ben ailang ya baro ke distrik kemud de ben le renti lada argenta lang genya baro menri kan long ke ba long no siliang ti ngiso ban bu de jing kerpat ya gini gihe nong penyan jong ke MICL ba de ben le renti lang kenang ba kanom long ke jing dudong siliang siteng nomar bagi ima keju ke jela tengi dei ban yamar lu ijing kumju bat la dangi mar ijing toy lu mat kumju kali ang ya kli kiseng ya kani kamat ni sko ba kani kamat ka ba ki pa ba ki laut na ka posh ko ring issue ai snap bat hadu mentangi mal se issue ban hapan pen pau ba kani kalau seding kala keta yo ki duk isuk pada paiba kamtam bari sama pule ba penkre exam per yang bahkan di load shedding pada semua ban ang bak sarkar ko bala ai statement haki ko bon na ki news lomba bakadam kaladap ko ba mene kaladap samam tentang kaladap pura kadam gelap nong ba kam syu kadam long met kemalong normal mensua ba kadam kaladap kamu ba live no ikan load shedding berkoi paling haban penong load shedding man kapor bat ni bakal di standar kapor mekalia ada bakal di load shedding ni bakal kelahir bakal tak keburom juga mekalia tinggal sengawan kerpat ke sarkar kalau mbak kamtam lagi ya nak beritai kamtam ke electricity kalau mbak lakum no mbak haba kata kadam keladap nesu ban aidau ba ina ban impus yang load shedding. Dia ban lift nak kan load shedding. Man mata ngidai kai baka jing lunong jongka state kan jongki man ki district na so ka jing lunong rok ka ba kraw du kata kamai gaji. Lama kan load shedding. Dia kalau ada hi kapor kalau mana kan sarkar kan pai din bang ba kan gaji syak kata ya ki pai ba kayo ka kop na ba kan load shedding kalau ba sarkar kadai ban pai din no pai kman no ba ya kan load shedding la dai ban live no la ne ban weng no pura ba sakawai kalau ba badang ba pin ya le silian kmat akawe dai ban pernyo ya kalai la ne ban ai load shedding kiwe san kata district san kata hakiwi pergi distrik kata kadika karai ka bano siliang lam no kambiang taraju bat kana karai pa ship no karai na sarkar na kali ka ba dei ni kami kalau ba kadai ban rai kat kum kat tarajur mne ban ban penno siliang awai ban ra hajrong ikiwe pa kata dika hapo kadi sampai ba orang ba ladai kayo kot ne kanu kalau ba ka sarkar kadai ban rai kat kum kat tarajur kanang ba ni imah kini imang salam kalau ba ban yo lem ban yo nong lang mo
kung kata karis ni siapa ba pagi yo equal kalau ba for equal right and equal work kata ini ben don kata kam mensim dan ka spirit jo kita kinoyam ora ne ki head sarkar la de ki head jo ketika na electricity dan boarding kan dia ban le kata ka de jing karpat na kaleng berjungi sama